Byari ibyishimo mu Barayon, byari ibyishimo bikomeye cyane, aho iyi kipe ya Rayon Sports yegukanye umwanya wa kabiri kuri uno munsi wa 33, umunsi wa nyuma usoza shampiyona BK Pro League mu Rwanda. Rayon Sports rero yari ikipe yahataniraga umwanya wa kabiri ndetse na Kiyovu, ariko byari ibyishimo mu Barayon, byari ibyishimo bihambaye cyane. Yari ikipe yakoresheje imbaraga nyinshi cyane kuko ntabwo bumvaga uburyo ki batasokera igihugu cy'u Rwanda muri CAF Confederation Cup. Bakinanye ishyaka ryari ryinshi cyane mu kibuga. Rwose iyi kipe ya Rayon Sports yashimishije kandi yanejeje abafana bayo, abafana ba Rayon Sports kuri uyu mugoroba bari bishimye cyane. Rayon Sports rero ni nyuma y'uko yatakaje igikombe cya shampiyona y'u Rwanda BK Pro League, aho yahataniraga uyu mwanya wa kabiri kugira ngo izasohoke muri CAF Confederation Cup. Ni na nyuma y'aho itabashije gutsinda APR ku mukino wa nyuma yayihuje mu gikombe cy'amahoro kugira ngo izabashe nayo kwitabira, ariko byose byari byaranze. Uyu rero yari umunsi wa nyuma, yari umunsi yaritegereje gukonfirima koko niba yakwitabira CAF Confederation Cup. Rayon Sports rero amahirwe rero isanganywe, yabashije kwegukana no gutsinda uyu mukino, itsinze ikipe ya Kiyovu Sport ibitego 2-1. Rayon Sports rero uyu mukino yabashije kwegukana n'ibitego 2. Kuri uyu mugoroba rero uyu mukino Rayon Sports yahuragamo na Kiyovu yabashije kwegukana insinzi, nubwo yanganyije igitego 1-1, ariko yari insinzi kuko Rayon Sports yasabwaga kunganya cyangwa se gutsinda, ariko yabikoze, yatsinze. Ariko Kiyovu Sport yo ikaba yasabwaga gutsinda uyu mukino kugira ngo ibashe kuzasohoka muri CAF Confederation Cup. Ariko Rayon Sports nk'abanyamahirwe yabashije gushimisha abafana bayo, ibasha kunganya uyu mukino igitego 1-1, ari nabyo byatumye yegukana umwanya wa kabiri mu makipe akina hano mu Rwanda, iza ku mwanya wa 4 mu makipe akina hano mu Rwanda, harimo n'aya muri Sudani. Ariko Rayon Sports ikaba yabashije gutsinda Kiyovu Sport, inahamya yuko izasohokera igihugu muri CAF Confederation Cup. Rayon Sports rero abafana bari bishimye cyane, abakinnyi byari ibyishimo byinshi cyane. Rwose iri joro ryari nk'inzozi ku Barayon kuko yihamyaga umwanya wo gusohokera igihugu muri CAF Confederation Cup. Rero yabigezeho, itsinze Kiyovu Sport, nubwo tutabyita ko ari insinzi, nubwo byanganyije, ariko Rayon Sports ibashije gukonfirima gusohoka muri CAF Confederation Cup no kwegukana umwanya wa kabiri muri shampiyona y'u Rwanda BK Pro League. Urabona abakinnyi bari bishimye, bateruraga ibintu, ariko byari ibyishimo byinshi, si mu bakinnyi gusa, ndetse bigera kuri uno muzamu Kwizera Olivier ugira emotion nyinshi, uzi kugira emotion nyinshi cyane. Urabona ko yari yarize rwose, ariko yari amarira y'ibyishimo muri Rayon Sports kuko yari ibashije guhamya yuko izasohoka, izakina amarushanwa ya CAF Confederation Cup, ndetse ikazasohokera igihugu cy'u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga ya CAF Confederation Cup. Urabona ko Kwizera Olivier emotion zari zamufashe, emotion zari nyinshi cyane rwose. Kwizera Olivier urabona rwose ni umukinnyi ugira amarangamutima menshi cyane, iyo ababa yarababara, iyo yishimye rwose agira emotion arazigaragaza nyinshi cyane. Urabona rwose ko byari ibyishimo ku bafana ba Rayon Sports, kugira ngo uri kubibona hano muri ano mashusho. Rayon Sports rwose
ikipe y'abanyarwanda nk'uko babivuga ikipe y'Imana. Urabona ko iyi kipe rwose abafana bari bishimye cyane kuri uno mugoroba aho basozaga umukino wa nyuma wa BK Pro League shampiyona y'u Rwanda. Rwose iyi shampiyona yari ikomeye cyane ku ikipe ya Rayon Sport kuko haburaga gatoya iyi kipe izasigare ku rugo nk'uko abakeba bakunda kubivuga, ariko nubwo babasebya ngo bahetswe ku mugongo, ariko iyi ni intambwe yo kuba Rayon Sport ibashije gukomeza ikazajya gukina imikino mpuzamahanga ya CAF Confederation Cup. Urabona rero abakinnyi bari bishimye, bari banezerewe kuko bari bahimbajwe no kuba uyu mukino bawucyuye, kuko bo icyo basabwaga yari ukunganya uyu mukino wabahuzaga na Kiyovu Sport. Rero Rayon Sport ikaba ishoje shampiyona igize amanota 59, ikaba iri ku mwanya wa kabiri mu makipe akina hano imbere mu Rwanda. Kiyovu Sport igakurikiraho n'amanota 53, ikaba yayirushije amanota 6 yose, naho Kiyovu Sport yo yasabwaga gutsinda uyu mukino kugira ngo yegukane umwanya wa kabiri, nayo ihatanira kuzakina umukino mpuzamahanga ya CAF Confederation Cup, ariko bikaba byanze. Rayon Sport akaba ariyo yabashije kugera kuri ako gahigo. Rayon Sport rero bakaba bishimye cyane nk'abatwaye igikombe cya shampiyona, bari bishimye cyane, bari banezerewe. Ariko Rayon Sport congratulation kuri ino kipe ndetse n'abafana bayo. Rwose Murera byari ibyishimo cyane, urabona rwose bari banezerewe, inseko mu mitima ya benshi, inseko mu mitima y'abanyarwanda benshi, kuko bari banezerewe n'ikipe yabo, kuko bari bahangayitse ko ikipe yabo idashobora gusohoka muri uno mwaka wa 2026, ariko yabashije kubigeraho rwose, yerekana itandukaniro mu yandi makipe mu byishimo by'abanyarwanda. Rwose bari banezerewe kuko iyi kipe yabashije gukora akazi gahambaye cyane. Rero uno mwaka rero APR akaba yatwaye iki gikombe cya shampiyona y'u Rwanda BK Pro League, ikaba ari shampiyona akinagamo amakipe yo muri Sudani uko ari abiri, Al Hilal ndetse El Merreikh, ariko ikipe yaje ku mwanya wa mbere ni Al Hilal, ikurikirwa na APR ikina mu Rwanda, akaba ari nayo mpamvu yatwaye igikombe cya Rwanda BK Pro League. Noneho ikurikirwa ku mwanya wa gatatu na El Merreikh, ku mwanya wa kane ikurikirwa na Rayon Sport, ariko Rayon Sport ikaba iri ku mwanya wa kabiri mu makipe akina mu Rwanda. Ubwo rero bivuze ko Rayon Sport yamaze gukonfirma kwemeza ko igomba gusohoka muri Rwanda Confederation Cup muri uyu mwaka wa 2026. Kari akazi katoroshye cyane, kari akazi gakomeye cyane muri shampiyona y'u Rwanda, habayemo guhatana cyane. Rwose dushimire amakipe abashije gusohokera iki gihugu cy'u Rwanda muri CAF Confederation Cup ndetse na CAF Champions League, aho APR izitabira CAF Champions League ndetse na Rayon Sport izasohokera CAF Confederation Cup. Rwose dushimire abareyo kuko ibi bintu babiharaniye cyane. Rayon Sport, ubu abafana ba Rayon Sport bari kuririmba ati Murera niwe kipe ya mbere, niwe kipe y'abanyarwanda, niwe kipe izana ibyishimo mu banyarwanda. Rwose byari ibyishimo mu bareyo. Rwose dukomeze twishime nk'abareyo, rwose mukomeze mushyire imitima myinshi ku ikipe ya Rayon Sport. Dushimire abafana ba Rayon Sport, dushimire abafana b'izi kipe y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse dukomeze dushimire na Ferwafa itegura aya marushanwa. Rwose kandi ndabashimiye abakomeze gukurikira Veda Morning TV, mukomeze mudukurikire kandi mukoze subscribe. Abafana ba Rayon Sport mukore subscribe, ndabashimiye cyane, ndetse n'ikipe yanyu
rwose, ndetse tudasize n'abafana ba APR kuko tubagezaho amakuru atandukanye, amakuru y'imikino, amakuru agezweho cyane. Rwose ndabashimiye, mukore subscribe kandi mudukurikire kuri YouTube channel yacu Veda Morning TV. Murakoze cyane, mugire igihe cyiza.